abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebwa omugisha kwekwatira omu bibari kwega. Omu Agacencwire kireki empaka z'omuhingi n'omurisa w'omutano eza Vision Group zatongozibwa omu Ruwero. Next we have amashanyarazi gisira amatungo omuri Kasese. Bakambasende gavumende yatugemu. Bashatu bakwasibwe omu kikwekweto ky'amahena polisi omuri Kisoro. Abantu bakujaguza nimwe hakwizera n'abayayi abatwire batakukora. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebwa omugisha kwekwatira omu bibari kwega. Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru Agacencwire mbwijwire kanso ya Mbarara site yorecheriro kuferwa milioni makumyana bwanyuma y'akaciko akashema jezo butekerezana ahamerumo kubasenso rubanja runurwijaho bwanyuma yo butekerezana hagati ya Mbarara City na MBJ Technologies obwabarkireho omukurebuza okunduzo rguto orwa buremba omuri Mbarara City Kinene Edson aine birukiraho. 2021 kanso ya Mbarara katwaro kwetombwito mukoti eyakachiko ka tribunal ahabwo kuhereza omurimo kandi katomukona handagano na n'ekitongole kya MBJ Technologies Limited omuringo gutashoborokere. Aba MBJ Technologies Limited bakahebwa omurimo ogukurebuza okuhunduza oruguuto rwa buremba orwa kilomita 1 ahari miliyoni 362. Okurugobwo atwireho mpuguza ndabeho hagati ya MBJ Technologies Limited na naba OBON Infrastructure Development buri umwe arukujana mutahiwe ahabwo kwejono sempapura z'ebicupuri okushaba omurimo kandi yo kanso ya Mbarara barukujana okukora omurimo omu buryo bw'ebihenda biragiro okurigera habahandikwa ebi-TV westerebireho nibyoreka ngu omuramuzi wa kote nkuru ahabiro 29 byo kwa Shanjo mwaka gw'2021 akaragira ngo contract ehebwa aba MBJ Technologies kandi endagano ekatebwaho umukono ahagati ya kanso na MBJ ahabiro 30 obyo kwezi kwa Kicuransi omwaka gw'2021. Aba OBON Infrastructure Development Limited tabarikirizine n'ecyakozurwe no kwekugaruka kutabaza umurundo gwa kabiri kandi nabwe encamu y'ebiro 25 byo kwezi kwa Kicuransi omwaka gw'2021 kote karagira kanso okushaza mu contract egi ekibayanzire kukora no kwekubatabariza umurundo gwa kashatu barukujuriza koti ya Appeal Tribunal eyayebembirwe Francis Jimara esingise kanso ya Mbarara hamwe na MBJ Technologies Limited omushango kandi babaragira kushashura sente z'urukwingana miliyoni 30 ahabwo kwanga kushaza mu contract hamwe na miliyoni 10 nkomutango. Mukuru w'impanura za kanso ya Mbarara Boni Tashobya Karusya nagira ngo inshongeji ekazame by'obutegeki bacwiremo bajangu ubatara terminating contract yeye ubatara mwengejingire mweno nanka ecwire mu koti ngo bamuhereze miliyoni 20 actually zibeze 20 bajangu bazibagane wa MBJ nakushashura miliyoni 20 then na city council ibene shashura miliyoni 20 echo njoyisa ngo umushango nguguringa ogugire 50-50 konka echo kikati cyo kustopingwa buriya abo kuba town clerk na technical bakabi no kwengeginga ogogu o MBJ bakastama bakahajana akwana cyo omukoti cyo bambagamba ngo bakabi no kustama bakasetoringa enshongezi nintekateka ejo terabire cyo Francis kakikora kakigenderire abo kwa entity
in all sectors kora zina bakubara kumara. I understand kuna council in legal department abantu bashobora bajana bayizinga cyo gukora konka ukuzamo boti yahize na kusharamo abantu bayizinga cyo bashobora abantu bakora ganyuma ya tribunal bakanga bakuzamo bakasayininga contract kugira ngo atabirye inshubi ngo bakacikora batari kuchimanya konka none town clerk kiyazirengo yakweto wa MBJ nkapoto kuyaberagira haza politics nyingi by then katune Western sa abirebe town clerk haza politics nyingi ba kansarazi n'abamwabo mu rubajo kwenyuma bagira ngo ngenda ngo town clerk kamanaza kustamana na leadership ngo barye sente zashi ngo barye sente za MBJ unaenda kubahereza amanya miliyoni zingayi miliyoni barukaga ebibaye mbagamba konka myesigangu town clerk wakayi no kugendera ahabukugweye atagendire aba politicians nebindi. Bianso Muhammad kansara wa Nyamitiyobora ward nazira ngo ibintu bya contracted bekakorwa bweshereki agunuze ngo ababikozire bashashure sentezi kanso oyima abakozi bitu ba kanso ba head of department omusangwa mayor Kachebezi minister wa works omuri chairperson wa works omuri ba councillors omuri ba speaker ensongezo kusanga ito tukabata kubasa kuzitunga in details tukatulebe barahane birabaho mbanya musango gwazoku musango tini information yona nka council ekuba etubasa kutandisha tukaguidinga abakozi bitu byona bikabire ibintu by'ikishobo bikora benyu nangwe ntinkacwera nakachebeza musango nabo ikizugitifu tubabuza bakabajya gutiba kubimanya ababire babimanya nakubira intekateka ngo umuntu atarakozere murimo gwe abinu yasasure sentezo na munonga stekeraka tugerizeho okuganirana n'umuhezi wa town clerk Simon Ejawu ahabwambara konka gizere ngo n'umusiyo mu office amakuru agagasha kwa Edson Kinene. Amashanyarazi gatire kandi ugita amatungo n'ebintu birukweza amashanyarazi nabyo bihire ekicu biro mchari cacara Nyamwamba Kasese Municipality urari bazirangwa bire babyamihirwe kuye mu cubwe cy'nuko cy'ebintu ebire byocibwa amashanyarazi bunayimuka n'abana twaza heru nahure njiyo na nenuka nke yashamo umuriro bunahika heru enjura yabanegwa nareba hanju nareba hatariho kintu cyona ecyashya nagaruko mu nzu nareba system y'amashanyarazi yona screens biha bintu byona nahura nibyo biri kunuka mu muki ogwabanigo nigunuka enjura izirege saa musanju nintekereza ubundi ni rugero ubuzibu kukwata amashanyarazi izina mani maingi amashanyarazi za meter box zahya utandika na meter box iri hakikondo cya amashanyarazi utereho na meter box za amaju nimbirugaho na nimgira nyeho nebe amashanyarazi mbirugemo ngaruka hasora tubere turi nasora tukabonaga ibizibu byone hino birakora isesente za Parish development model okugura membuzi kandi zitirwa amashanyarazi kandi bakazimbereza bakambasende government ya PDM nagura embuzi no kuzinyiyambe akusomesa abana bange ndi mukazi ndi wenga ni karanyenga mukuru w'entebe yo kubanza ahabwacara nazira ngo gutugwe murundo rwo kubanza amashanyarazi okucekereza ibintu byabo ijwere bikoze mwenda amashanyarazi gakocha transformer yetu tarora fuses zona za rugamo muro jahya kandi gakatera ne gaino musinde mwingi abantu bakayiruka nabandi bayiruka basagamba urundi mundu urundi biki abakozi b'ikitongore cy'amashanyarazi cya Uganda Electricity Distribution Company Limited bashyira umwanya wo tebenzere kugamba hanshongeje n'umunyamakuru witu amakuru agagasha kwa Gilbert Muhangu zo muri Kasese
Batu muhanguzi bantu bashatu bakwatirwe umutwe kweto ikigenzo mission district ya Soro okwata abamba bibiri banyunjaga n'abari kutera za wakareba istovye pagaro byayonjera kandi abakwasirwe n'abatezi bazara n'abari kutekateka kuba babiri n'abatahirira abashobozi ihangwe mu district ya Soro. Soro Ben Kashumbusa yahamya ngo kikwekwete kiriyoni kigumzamu kandi kigenderero kucendeza abantu abarukore bahagaro kwetegura Easter period ambwire bwingi kwakuba hariho abantu bakujaguza mwe hakwizera n'abayayi abatwire batakora kwenda ku beto busingirwa mu bantu abakwatwa bashangwa n'abazana wakareba bwanyuma yo kwiba emitwaro 80 hari Innocent Mugisha Moses ndagije na Hinshuti Moses bakwata basigaza bashata abazashanga n'abazana wakareba ahamwe kubona information n'gashomo kureportinga ngo bamiba emitwaro 80 umukatara aha umbakwatwa harimo abakazi babiri abashangirwa n'abanywejayi kandi bose reno bateganisa abantu abari umucompire Justin na Tukahirwa Juliet arenga n'abantu abasigaza bijire n'abanywejaga mu myanya mingi tereze kukuro musirwenjaga umurasha ahutu kwatire n'abandi abantu abucanye bakumenjaga abantu bakumenjaga first of all enjaga te kwikirizibwa kukozesebwa mu Uganda kandi obwiro bwinja abantu abo kuba kozesenjaga ushanga ngo bakwija gukora uburumbaganya abantu n'icuro urujira hari polisi omurukisoro na mnonganya na mona rubuguri niyenjayi eri kukira kuhingwa abantu abo twasire nakujyansa kwasira abantu 20 so far almost abantu 10 bona bagiro mu court kandi bagire baba remandingire bari mu prison batandikira kuhinga then abandi 10 bakiriyo file zabo nizikitangaro nkanabo nibateka kuzo mu court nibateka kuza kuhinga imanja zo bwitsi zo yonjiro muri kisoro polisi nawe hererukire kwato mukazi ohereze kwita umwana we akamunago mutanga umukazi kurugamurora izina ngete ryange bakonka akakwata umwana we kwezara w'imyaka 2 ya munago mu mutanka ya nisi tumuhire yahanyuma abasi kandi bibyona nibikorwa ibakweta domestic violence ingashobuta abantu b'umaka ngo bukiziriyo tuma abantu bafa obunaye kwasanga umushija kamuzara umwana yarimo kumurebera Martin Hakizimana kansara wa Muramba erikwatana na Democratic Republic of Congo na jirangu enjaye nyinji nergo mwihanga erya Congo ahabwe mponji eziri kutaho mu Uganda. And according to what we have gathered now, the information we've gathered is saying that a lot of opium is being brought in by the influx. The refugees from Congo are bringing a lot of opium as I think they are income generating resource. Aba bahamye ngo kikwekweto nkija kugumzamu okusiyo district ya Kisoro iragarucho mbuteka gasha kwa Kate atuzariro tatuzarirwe ishabaritsa owitware rya Mbarara Lambert abinomcha yasima abasaserodota abo kwereza je habikiriza kandi yabahiga obutahomani yahayo kusimoku omisa eyamajta eyabiri hari Nyamtanga Cathedral hasera majtaga Christmas garukwera agabarwire hamwe n'agabaronde ahari Nyamtanga Cathedral yayebemberu ishabarisa witware rya Mbarara Lambert binomgisha wasima abasaserdota abo kwija kwegarura busya umuhereza bwabo kandi yabahigo gumiza mbaru kurangira amakuru marungi murangirira amakuru marungi y'ubuntano mugaragaza abantu n'abandi mugaragaza abantu n'abanga yashaba abasaserdota kongera amasoko mu bicereza no kubahumuriza kandi abagaruka mu biragano byabo tumiza kutaha mazuta hunka business bari ya mkama umuyegarutsia iruti muramaje kuya mazutaga garche mu myanya yanyu imukereza
ishaba risa yasaba abasacerdote kugumizamo barukwatanisa n'abikereza omyanya barukuherezamu wenda n'ingira umugero w'ukuga rw'abazamanga umugera w'abakuriyahanga ubuyiminzwa mu bwaha mubona n'igarasibwe abantu batunga amagara kandi bagatungiye mu bwisire kubonesya ishaba risa yabanza kuhereza amajuta g'abarwire umugisha rero bwa nyuma yakurasaho kuhasarraga baronde umurisa yakurasaho kutabura amajuta garukwera ga kurizuma ari kugatama imigaju kandi yagaha umugisha kuyahezaga bagataha rutare rukwera umurisa yashagaturwa abasaserdoti bagahasara mwene rizoba bishop yagahasara kandi cyareta abasaserdoti bona umwaki diocese baba hamwe cyayore kubashagatara bishop wabo andi umukuru gwashemera mulongo kandi tweyongera no garuko mu ndagano zitu n'abasaserdoti bagaruko mu ndagano zabo ngweno reba ngo ruhanga aryo natuhereza ukundo kumwesiga omagara gense amajuta ga kurizima gakamurwa mu bijuma by'imiti y'imiyorova kandi agakoresha ubwo kusiga bikereza barakubatunyisa amasakaramentu habwa TV West and Aidan Bataringaya Aidan Bataringaya reka tumero tugaruka nagarukurata taho owo busobozi busaka atayira abayisinjiro abashabiro kumo bumwe wellness nikimanyisa itwela tuisana isani njagalamba bulire nze abakyala njogera nabo bangi lwaki abakyala babudde bakuba abaami waliwo ensonga nnyingi ezireese obuzibu nti abakyala omusanga yagula omunnyu yagula sabuuni yaleeta emmere ewaka yagula ebitabo by'abaana yasula school fees yeyeerabirira ku mubiri gwe gonna omwami aleeta tuki lwaki tebakubalule mukibo naye temubakuba baba beetaaga okukola ki nabo okusomesa oba mukirabye kubanga buli kimu bakikuleetera kati abakyala abamu gye bavuddeyo ne bakwatibwa obusungu batandika okuba abaami abamu naye mbadde nsaba abaami tuddeyo kuvunaanyizibwa bwaffe tuddeyo kunonooza ffe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Where
renko mwerere no mfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orkwena Resform ensi y'ebiroto birungi. Ekiro kikuru eki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mshanje ibiri mukaga note ina itano. Narishi note mshanje ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ninga shi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutaire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives, our passion. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Igenda. Yakini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywede ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wachinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad na machimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina not rukumi. Umukoro utaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha nga tuli Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuli bantu Buganda kofi kombucha
Buganda kombucha kati wasinjiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka. Buganda kombucha. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room na 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, chenda na mwenda, ananina, tina events. Nito tuango muri burengero rw'izuba, abino muhereza bw'umurembe. Umuzeire ukayanzira umwana wawe yashomera muri Kampala ukayanzira umwana wawe agira ubwire bwo misho burunji utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burunji abana nabariyaje environment ninunji nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirunji twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Sakarodi tuterera hanamba zesimu 052 3 oba tuterera hari 0 anana munana 5 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school. Obushobozi bisaka atayire district y'Isinjiro kandi ashabira abatura okukorera hamwe habw'entunguka y'Echanga na makabo Ruth Anwamanya aine birukira biro muri kihinya kitunda omuri Isinjiro South kandi atangirirwa nkuyanje y'abantu abenkereza ye nabenkereza ziyenda hamwe nabebembezi itwabekirizo obumu abantu bona abarora abakuru abo barora umuntu wena ugire mu busobozi akayija mu office zabo bari bahereza government no kwereza abantu obushobozi busaka ho nashabira abantu kwiharo kwibaganisamu ubwo baro kugendera haranje ndime hamwe nabo icyo kuroraho abali ba Catholic abali ba Protestant abali basilamu abali barokole bona kei bona hati bali mukirize yobumu hati twena twisana isana mu rujungu kitukweta oneness nikimanyisa itwena twisana isane nichereka ngo hariho freedom of worship nanga government ya NRM ne ikiriza buri muntu kushaba omudini yarukura yenda nakina akunda mu munonga no kugira ngo nibashomesa obumwe nibegisa abantu ukwatanisiza hamwe ukuba umuntu umwe utashorora mu dini omunganda n'ingeranyi hono gwasimirwa habo kuhagira government kandi haro habegisa radini y'obumwe tuhongera habumwe kandi shomesai norenehereza abantu kumangutse ba United kwacha byona yayo tutahantisha beshara natitwe kama hanga tutahantisha mwene ruhanga twagera ki twamureba arayuka tutakuza kumureba umishani gasha kwa Ruseno wamanya by'obushobozi n'amakorero batendekera abashobozi okweyongera amani omukurwana sobutwa omubihingwa ebibarukira okoresibwa abantu okutendeka oku kwishiremu abashobozi na munonga abarukushobora ebyokurya hamwe n'abahinji omu district ya Kamwenje abashobozi n'abahinji kubire kugenderire okubabasa okwongera omutindo gw'ebihingwa byabo aha rurengo rw'Echanga n'orw'ensi yona We must have scattered at different points. It can get spoiled at the point of service, it can get spoiled at the point of transporting, it can get spoiled at the point of valuation. I don't buy ready to eat products from the top shop. Ready to eat is a product like that biscuit, is a product like the sugar.
okutendeka oku kuhikireho abashubuzi abarukukurra ebyomushuburo aha district omujwekero wa president hamwe n'abahingi. So we reach our homestead. This person had 20 times, but all the maize was rotten. But we didn't know because we sample like this is being checked. I think the ministry contribution yayo in terms of ensuring healthy foods is to ensure that bantu ba producing ebintu birungi ebiri hamutindo kandi babitunzire ebintu babitunzire kurungi. Inabashubuzi abasimira okutendekwa oku konkaho naborekera oburemezo barukurabamu omukushubura kwabo. Tugaruka twegesa abahingi okuboneza ebicyuri byabo baza kubiguza bakabiguza biboneire na muno etwe abali omu bali addition twalangu twasoze ebintu by'omutindo hata kurugamu nko burwire gasha kwa Anthony Atwine Natwine abebembezi aba district ya Bushenyi basimira abazaire mu district ya Bushenyi abokutandika kumanya omurimo gwa government ogwokushomesa abeji eby'emikono. Kugisabane by'emikono n'obwitendekere lya UTC Bushenyi ribiri ha mukoro ogwabeja bashomira itendekere eri. Next on our list is Mr. Mbabazi. Iwanza kusima ranga kuterukenu au kuba tuwabungisa abegi abasomire kahaya imyaka yona kuya kahaya nibo. So kinu nikituyamba muno ngo abana abasomire ho bagaruka ecyo kubanza abegi abanyakuru hati nabagakwa mamani. Omwaka wa 2016 government ekatandika ehuru yo kushomesa buri mwezi eby'emikono n'ekigendererwa cyo kurwana sibura ry'emirimo mu ihanga. Aboko b'emikono neragirwa omutwe. Okay, so katubyete technical education ninga obwegese obwa teknolojia obw'ekikugu ombintu ebirukuyamba abantu babulizo abantu abatakwenda kwega ebiwayete by'emikono konkanye ebinkweta technical education ne baferwa kihango mnonga. So that kind of honesty will keep you above others. So in whatever you do, that is a big currency we are missing in that. You can find very many factories which are closed because they don't have good production units. So it's people who are interested in running construction. Abeja bashomira itendekere lya UTC Bushenyi baragana isoko mbeka geti ya miliyoni 5. Our gates, when you look at the buildings that are inside the school, the college, they do not reflect the gate. With the president of the alumni, we say we must have a state of art. The state of art, if it is possible, it should be smart. For us who are innovation smart, does not require human intervention. Tubase kumanyana, omukumanyana tubase kukwatanisa, then tugumize mutuwerane omunshonga za professional ombitu kukora ebitwayegire fields ziri different za engineering kugira nkani tuwongere tuwerahwerane omumiringo endijo nka welfare narishi okuwerahwerana nko mu mbera z'obutosha. Ogu gubira murundi gwa kashatu abeja bari kubuganira itendekero ryabo eri ya UTC Bushenyi. Gasha kwa Abraham Muganzi Chinaganda makuru Agacencwire bitureka tumreho ntugaruka. Katori kundongozi nanywedde kano kaluvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga
bangambye omubiri munafunafu kachigata ina maanyi kachiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library ey'omurembe computer z'ekika cy'ahiguru kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma ey'okutambuza abeji ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo obukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya lususulu nemeseza amaka gula bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Kurwa district ya Chiruhura harabwira abatura ngorashangwe atine kabyonjo omaka gabo tarahebwe sente za Parish Development Model ogwabira lya mukoro kujaguza ekiro cyebyo byonjo na mizi etensiyona kandi kijagurizibwe ahari Mitoma Primary School omuri Rugonji Kenshunga Sub County district ya Chiruhura. Omukoro gwo kujaguza ekiro ky'amaizi n'obuyonjo nigujaguzibwa buri biro 23 by'okwezi kwa Katumba buri mwaka konka district ya Chiruhura egujagwize nyuma y'abazyo ahari Mitoma Primary School omugombora ya Kenshunga na Community Development Officer nani shabo kama kago agatine byigo tutakagaruka kugaha PDF abebyo buyonjo ahawa district ya Chiruhura nibagera ngo bw'ecumi n'ubugenda n'ubuterera ukuna benga kukigumire cyokati tu improvingire twaza ahari 55 ahari gana umukoro ogu guhikiro habembezi bataro bamwe na bamwe kandi bashabira abatura okugumiza mu bari abayonjo mutaka tandikira hake gumuruka kaburi ari 76 74 Ratwin coverage hata abantu nshanju na mukaga rwaza 26 kwa kubahino mwe urya okutura mukaya otinde mu kigo ekyo no cyetota munywana wa kwa kutaya era ninga shoza ranka ijo wawe nyondi ndiyo mugurusi muri anagize abashyabashuye okangurire enyama heibare ahibare none ngambe bugambo bikura bwo kuba mukuru ukagiha heibare ningo ukabage nkoko yawe nkariya nkanywa nkayiguta nkenda kosha nkaguza ngenda koshaho umwazi mukizumo umwazi hato kankorera ki aha mukorogu Dan Mukago mukuru w'entebe ya katano habwa Chiruhura na Jang government ruhire no kureberera abantu abarofa ngani manyangu ninyenda karu umbu burofa na bunganda kugiranda in fact bo bakansasiramu abo kubanga nyangwe ikigo kitari kigo bakitera hansi tindagizire ngo bakiri rehabilitating bagire bata bakishenye gasha kwa Paul Triamreba
Yamurebo muri Kiruhura abatura abarukoni West muri Ruhamo mu district ya Ntungamo bashobanjirirwe banyuma y'ijoro kucekereza ibintu byabo amaka garukurengo mu 500 niko gateganisibwe ekigwerereze ki umuyaga n'ihunga eyagwire sande hwire gekashishe bintu mugombori biri eyarukoni West hamwe na rukoni East muri district ya Ntungamo yasiga abatura bashobanjirirwe batine cyo kurya kunakire umurutoke nkaba atari mu karere akagabanya kasara gufundikira kajiro bwoba natetema nakwata mutwe nagwa hansi nagwa nyitetema ekundabeho buri kimwe n'amaru twenda turya bakufuka abwenjara gavumenti mutuwere mutiyerezo buyambi turi kubimunonga abana ni barabakote bakishoma nambwe no hatitu turyaho turyenshoberwa turyaho mbwe tushaba ruhanga mbwe tuberira sharazamukamo bwanyuma y'ikigwerezeki omushenza rwa ya Ntungamo Viola namanya abirukanjirire no buhwezo bwo buhunga hamwe na nebihimba omwebe pezi bulungi ni wayijuke na kujya abantu be tekuza kutemba yigulu mukashasha mukagira njara nowe ninja ninywa tayikire wanyu echo nakintu kibi nyenda kujya nimwe twenda tubeji nyenda kubaletera abantu bo kubegeza ningashindete mbibo yo kusimba emiti erikuleteraho umuyaga twale ebintu byanyu sensitization on okusimba emiti akwane eyamba umuyaga gwange kukora kikushisha ebintu byitu amaka garukurenga 500 gona aga ibintu byabo bisisikire batunjira akahunga n'ebihimba umuganda muri district ya Ntungamo abatura ba Western Division muri Ntungamo municipality bacera gukora burunju bwansi okuboneza amizi gabo nahurira ihururiye cyaro cya Nyamisha okukora amizi gabo ago batwire bine konka ya gar blocked imyare blocked system yone sisikire yo muganogu ogwayombekirwe umwaka gwa 9 sima bagombekere konka kine mugasho kozo kantu ko mwitaka to kubasa gukora project munike byamizi y'abantu then okagireka ekagoinga to west ijaha mudumo koro mudumo gwitu banga begwigire tine ho kurubata tija twaguboreza then kipe nkabataka aho mu cyaro cya Nyamisha harimo abakazi abatakwebasa nko kubasa kureta mizi nkomuka mwene bakwija ha mudumo nibatine na sente zo kubasa gashashora mbwenu twashara mungu twijaha tukore amizigito aha mudumo abantu bagira ngo Ontunga mu municipality neteganisa ubwibura ry'amizi bituna n'imyanya yibaruko gihamo nemerofa iki ni cyaro kimwe ahantu mu municipality ine byaro just abira na mukaga byonka konka kushanga hariho uburemezi bw'amizi nkobu for example ogumugano water supply ya national water kweru kuba short ningashi yeta hikire amashomera getorira ogumugano ngo kuyamba ehurezi neyo kwetorore town ya Ntungamo ahabwa TV West and area Sartugusa y'umuyaga n'urubare cecerize ibintu by'abatura muri buremba kazo binje bacuramirirwe kandi bino kutina ngo babasa guterwa injara kibiro muri Mpunga B omuri burembo mu district ya Kazo kandi abatura n'abagira ngo tini kibasigize urubare rukatera ebishori ebihimba urutoke muhogo byona tushobirwe abana bakorana injara mwe government etuyambe etuheze cyo kurya sisi karibwe umuyaga gwatera twine cyo kurebera abana emisere twatwesigire ngo rasa kutuyamba yo naterwa ihunga na norubare mwene twino buyambirwe na mutuyambe mutugerezeho twategwa umuyaga imitumba yetu yona yashishikara muhogo ebicori na nebindi mwe nabwe cyo taturashaba government etereho buyambi kutobasa kubaho ahubwo kwatineteka teka yo mumesho kugira ngo turabasa kugira injara y'amani enjure geshire no muri kabingo naye ibintu yasigaye bico busasingo ntonda kushasha n'abantu basereji n'abantu bakwasirweho nangwa n'amajuga abantu agagenzere families nki 10 zone amajuga abo gagenzere urutoki ibihimba imisiri ibicori
John na muhogo John sisikira rubare n'umuyaga John rubare rukatuterere misiri yite bihimbo bucori buri kimwe cona na za muhogo titwine cyo kugaburira abana mbwenu hati turashaba government etuherezo buyana abatura bashayiro kwe haro kuhingo mu mpita ecyo rukutekatekwa kuba nicyo kiresere mbere ji gashakwa Richard nahawe nahawe empaka z'omuhinjiro mutano ez'omwaka 2025 za Vision Group zatongozwa Prime Agrofarm ey'omuhinjiro mutano Sebastian Ngambwa erukushangwa zirobwe omu district ya Luwero. Sulaiman Mutebi aine birukukira sana abahinji b'umutano twariremu n'abaramuzi b'empakezi hamwe n'abatiremu sente omu mpaka za Vision Group ez'omuhinji n'omurisa w'omutano Rumu ekitebe kya Netherlands omu Uganda Cowgis ekitongore ekyenyonyi kya KLM na DFCU babanza kurambura Prime Agrofarm na bwanyuma bateranira ha farm egi okugira binge bahajanaho orukwebembera abashazi b'empakezi ez'omuhinji n'omurisa w'omutano Emana Rima yashaba abahinji n'abarisa okutandika kubika sente zabo omu banka Oguhuna yashaba abahinji n'abarisa b'umutano okwikiriza abantu bakaguma mbatayira famu zabo okubegeraho nabo bakabasa kwejumbira mu buhinji n'oburisa orukwebembera b'obutare omu kampuni ya Cowgis omu mahanga ga East Africa Gudo Stevens nagira ngo aba bari omuhururu yo kureba ngo buri munya-Uganda yatandika okutwara obuhinji n'oburisa nk'omurimo mukuru Mathias Jumba urukora integrated channel nagira ngo nomugisha muhango okutongoza empaka z'omuhinji n'omurisa w'omutano kandi ngo DFCU nenda kureba ngo netungura obuhinji n'oburisa mu ihanga orukuzombigere by'orukura Vision Group Bilvaz ndya nabo yagira ngo empaka za Vision Group okubaho genizetenga biliyoni 1.5 okutandika project egi no kugihendera je obwagumize ngo obuhinji n'oburisa n'ebirungi ahabo kuba nibihindura entasa y'abantu ndya nabo yashaba abahinji n'abarisa okukorera hamwe babase kutunga kihango mbe barukora abahinji n'abarisa barikwenda kwegita hampakezi bashaba okusindika enamba z'amasomo gabo gashakwa Sulaiman Mutebi Imande katugarse n'amakuru g'ebyemizano Uganda Christian University Bishop Baramu University College Kabale nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enchuro yo kwa katano omwaka ogu amashomo ni gaga Bachelors of Business Administration Procurement and Logistics Management Social Work and Social Administration Public Administration Arts in Journalism and Communication Information and Technology Theology and Divinity Arts with Education Science with Education Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate, amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omu UBTEB. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na Libraries za famu na Studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 kinana neitano nishanju neitano. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, you can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin.
Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Nabaramusi. Ninye Didier Drogba. Umubaro gw'abantu abarkwinga n'imitwaro 25 nabafera umurubutandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka. Iki nkinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa. Kwaratenda jireji kwerinda butandu. Fayo munonga uyesube urukoba rwa motoka na kuba kuburyo umushabazi. Baba barya abana batungere intebe z'abana zo mu motoka kandi zine nkoba. Kandi okimanye ngo abana tabashimire kushitama umisho ga motoka. Wabo ari amuhanda kwaratara amateka agakuhewa. Twena tukuma magara gitu. Twetantare butandu ahanguto za Afrika. Ebyemzano team y'abasigazi eyishomere lya Chibasi High School esinjire ya Chibasi Technical ahagori biraro bushaho mzano go mukago oguzanirwa hachai echa Chibasi. Omuzano gw'abikini go gubandizoho aho abici ba Chibasi High School basingira ba Chibasi Technical School agoro ishatu aharubusham. Omunda Nabwanyuma umuzano gw'abasigaze gukurasirogwe abojembura karezo ba Chibasi High School batera ba Technical ahagoro ibiri aharubusha. Omutebekanisa w'imizane Honorable Aliakim Capson nagira ngo kigendererwa cye no kwenda kureba ngo emenyeto ne kurana umbe kwatina n'emyoga etari emwe nemwe. Mwenjenda ejo determination, ejo focus, commitment ne ahamipira tujya applying on real life. Umbyora ino ukora byona rebuka mtu abaki twaba focused waba determined kurangu wakora kandi wahendera je. Itwe Kibasi High School na Kibasi Technical turiye kintu kimwe. Nitukore kintu kimwe ompira gotantuzana kuri friendly. Kandi tukusima munonga we bali kututeka mu ompiro kutawa ntukwenda nife tukwe Umurunji wa makuru Agacencwire wanagakusiona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brian twenda kwendeza kurara kurunji hagane tujaga kwisiyonye nchakare izindi program zikiriyo nizigenda misho bitu murare kurunji. Emeto y'amakuru ne kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Umugacencwire kireki empaka zo muhinji no muri sabo mutano eza Vision Group zatongoza bo mu Ruwero. Next would have amashanyarazi gisira amatungo omuri Kasese. Bakambasende government ya PDM. Bashatu bakwasurwe omukikwekweto cy'amahena polisi omuri Kisoro. Abantu bakujaguza umwe hakwizera n'abayayi abatwire batakora. Emeto y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega.
okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Tina Events, Bashangwa, Mbaguta Street, Central Market Building, room number 17, okay? Chituze drink, nubabo nkabine chokunywa, okachinywa, okabaje, amashomero, abakikuro, abagurusi. Yes, Eastern tuenda kubaretera, chamani. Good. Ninyenda abantu tojesane. Abanyarwanda tuzo mu kintu chaba. Imaba jiro abakuza kwesimbo mbururu. Aroho chiba kweta ngo emyaka 5 keraho abantu ngo mabona nabazirgaho. MP Entebbe najirgaho. Chairman C5 najirgaho. RCC na bakansa. So noba otakwesimba na nogo muntabiraro. So mureke kujwanze nsonga. Wachitegereza. Nyawo speed nani za kwesimba RC5. Nimba ntakwesimba na Aroni. Abaron na ataro. Nyoni nyesimba ha Entebbe. Tinkwesimba ha muntu. So ebe bintu mu bukwati. Omuntu akwesimba RC5 ya bushenyi. Takwesimba na basajja baraba. Na yesimba RC5. Na yesimba ha Entebbe takwesimba. Abakabasajja baraba naza kubataho. You understand? Munywano wanje wantunga naza kubataro. So Aron na bataro. So no buta kwesimba ha muntu. No yesimba ha Entebbe. Ate no mujwanza. That's why omuntu naza kwesimba aikanatera omuntu abiraro. No mutere, no mujumere. Really? No muju abako wetaro. Iwe gambe byo kuzakora. Oyesimbira ha Entebbe. Yes. Nyaweni nyesimbira habwa MP ninza kora ABC. Ori ataruho oyesimbira ha Entebbe. Mureke gambe byo kuzakora abantu. You understand? Yes. Ebyo kuzakora bantu byo wagamba. Konka tokuza kurga ko. Nyawe na nkogu ezo nenshobe. Nkanyo womuntu ajya akumbere bakanda tahana ashomesa. Ncho kwenda kuba manyisa kuba shomesa mije mwizi singiro muri politics okuzitwaza iwe gamba leta manifesto ya kokare kakwebembezo omuntu abiraro obiraro expire ingire tamuye yaho hati niwe waza hati toba n'Entebbe yawe abantu abamwe tumwine ebigambo ko kubabura mutanka kudiscuss gaba don't discuss people. Yes, emyaka 5 yawo abantu bona bataha. Abantu bona bakoraki bataha hati Entebbe vacant. That's why na wena agenda yihanditse busya niwo yihanditse so mugenda mutandika okoronda oburu nabwe cy'ikinte cyo nenda nkibagambire ngo muchege abesimbere muyihamazina gabantu abero bariho omukanwa mwa ebigambo bya mwa mutabine murekito babyine tubigambi mahura za Entebbe otobena ibigambo kubera kubure bas bino mango byakubura. You are not a good leader, okay? Yes. No kwenko bereo iwe no bereo. Okumbireba yabane kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Orwa mkaga wisha kunshenyereka no teka nkajara amagezi go kutunga business eji nina mama amagezi go kugikora okotera business zinga ho mbaribiri darukure bo misho ganje otandite rikizubu papa se mbaribiri nkureba ngo
West na Fresco Supermarket twakuretera ibihembo mu kazano ka kwata majja aho abanyamugisha babiri bari kwiza kusingura obukonje okugura ebintu biri kwingana emitwaro 25 buri omwe burwa kashatu programu omuneneserezo shopping vouchers z'emitwaro 25 buri omwe haza batyo bashume n'ekikapu omu Fresco Supermarket bakore shopping ya Pasika okwetaba mu kazanaka tera star 238 star 10 rero rindo rwa kashatu shayi 12 omutebekansa programu omuneneserezo ashoma abasinguzi reka paskeji ebe yo mutano obo rukuhangurana kwata majja eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Obujulizi eby'embabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera ekintu ekyo taryebwa magara gawe gona yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanju mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire rero nsiyone manye kuno muntu w'omutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda tandikiza abakurungi na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ebiri kugaruramo mujinya okumanya nebindi bingi imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo nesente ebyakubasa kongera amani omurugendo rwawe rubukoze urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okuba w'amani ningashi umunyeto ku buryo w'amani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo n'urukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe shemeza amagara uri kurabisha